E wero ana te hea mana o Numa i a Fonterra, mō rātou I ngana nei ki te whakatapu I etahi ingoa o te reo Māori. Hei tā Matthew Tūkaki, ko wai hoki tēnei umanga nui o Aotearoa ki te kokoroho I te mana o te reo Māori mō rātou anō. Ko te whakautua Fonterra, kei te whai noi ho rātou ki te hāpai I te reo me te tautoko I tōna mā hora-horatanga atu ki te motu ki te ao. Aneira a Regan Paranihi. Kua tukuna e Fonterra I tehi tono kia moko Pākihi I tehi kupu Māori ma a rātau tihi kāpiti. The corporatisation and the trademarking exclusive use of these words in their products for industry, category or what have you, quite frankly, for everyday Māori, I think it would fail the sniff test. So the products that we're applying for, they're some of our most premium products in our range. That doesn't stop people from using those words. It doesn't stop people from using te reo. It doesn't mean that we own those words. Ko tā hunia he ahuatanga tēnei kia whakatika I a rātau hapa. Waihoki, kia whakanui I te reo tangata whenua. We're trying to really enlift and enrich how we use te reo Māori and to do it more than 1 week a year. So we think, as New Zealand's biggest company, we need to play our part in how we encourage te reo. Engari, e whakahea ana Tūkaki, ko tāna e hara tēnei he ahuatanga kia whakanui te reo Māori, he mea whaiputia ke. That is about branding, it's about marketing, and they will make a significant amount of putia off the back of those trademarks. Also, it will possibly restrict smaller Māori business and industry from being able to use those same words. He karere ana ma Fonterra. Don't milk this for your own brand purposes. Stick to milking cows. Let Māori get on with the business for determining whether or not this is right. Kei roto te tono moko Pākihi nei I ngā ringa o te tarimana whakairo hinengaro o Aotearoa. A mā te ohu Māori tēnei take e aruaru. Regan Paranihi, Te Karere.